2 Timothy 3:16, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Nisambula vinakatali, nungu nakalongata, and nakavivinaka nikua meutauda na wosa ni vekindawaki. Da umaka kandondonu meu kinda wakira to na vu wale wakalo na kalo leu na tamana na luvena kena yalu tambu. Sianga ningwele da viro talanga meu kinda wakira talanga na nonda yang ilosi era mali weekenda tu ena kavivina kanikua. Au wambula vina au taratal nangunungo au kinda waki ni mastanavi na tamata ni kalo mastanavi au kinda waki muniwe kina na matu vale na kavinikua na ni mami masu kena eloloma ni vasinatiko na nona veka na ne veka vakalo me huambale me ndrobi ke mami na vosinikalo ke ni navaro tau da veke mami na kavinikua veke ni talanga ni varorong sa chukumai na watu ni mora ramamai au kindu vakim ni talchuk nga na yadan na loloma levu minonda turang vekem ni talanga siama chukumai na vale digital evangelism nya kavini vinakani kuwa au mai tauda na vosa ni vekindu vaki me vekim ni talanga na kavini kuwa na loloma levu ni tonda turang vekim do talanga mai nakoro mai teviu ni buna gamea au kilani kimdondo siama chukumai na veya kavi au ndaka nungundo marau me uredi kimdondo siama chukumai e wabuna nungundo via la kulesta la ni itaviuni nungu ni to kalungat me kinda vakimdo talanga and ada ni loloma ni turanga jistu vekinda to vekem ni kede kimi siama chukumai na veya sase burubura au vambota mai Australia Tonga, America, and ira kede talanga irando join chukumai na Facebook au kinda vakim ni kede na ada loloma ni anda turanga na kavinikua au sangani wale dawa mo kinda vaki ni total talaike tal temo kirandini au kinda vakim ro talanga na kavini vinakanikua na loloma li anda turanga weekend to kede i Auckland wakaviti au mai musui kenda to na kawingo me ia musungu talanga na kawingo me kinda wakike unike talanga na kawi inakini kuwa na nonda to revival study au weekend wakiani weekend ni na loloma leo nonda turanga au sanga talanga nyu tinia na kawingo to all those of you who have little knowledge of Fijian and are joining in on Facebook, on Zoom, or wherever you are tuning in to this revival study this week, I welcome you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And may whatever you take in Fijian, may that seed build your faith in the Lord Jesus Christ. Au na ngai saliat lestalani bekim Bosangani vekin the vaki leka dada vuka saksaka kenda levu miaka vingo vinaka.
Naka. I lift my eyes when I am troubled. I lift my hands, I lift my heart. And there I stand, knowing nothing can defeat me, just as long as I know where you are. In you alone is where I find my comfort. In you alone, you're my only hope. In you alone, my heart has found a resting place. In you alone, you alone. So I won't fear, though darkness hides me. No, I won't let my courage sway. For you are near, and let the brightness of your glory, the shadows of the night, melt away. In you alone, His promise I can cling to. In you alone, you my security. In you alone, my found is found a resting place. Only in you alone. What can separate me from your love? Neither life nor death, nor anything at all, anything at all. In you alone is where I find my comfort. In you alone, you're my only hope. In you alone, my heart is found a resting place. Only in you alone. Only in you alone. Only in you alone. Minakawali urandini na sere tutoka. Ya wanuanga dhava kamni siama uchikumaikina. Au kirea mendalolo. Wherever you are tuning on from, please let us bow in prayer. Tamaiki mami, kumelo malangi. Me wakarokoroko taki na damuni. Me wakasa dhakati kumelo malangi. Tamaiki mami, pinaka wakalevu na nomuni. Se Kauwaitaki mami chikunga na tamata iwalwalda. Me ke mami vuli chikumai na nomuni vosa. Heavenly Father, we thank you for your love. Thank you for the many blessings that you have bestowed upon us. Thank you, Lord, for the word that you have given us all through this week, Heavenly Father. We thank you, Lord. May the Holy Spirit be filled with everyone that is tuning in tonight. Wherever they may be, Lord, may your Holy Spirit fill them, and may your word build them in faith, and may they share the word that we are going to hear tonight to those who don't know Heavenly Father.
Vinaka wakaleu na vevu soti ke na vedi ngomi chiko na ne mami mbula. Vinaka wakaleu na nona mbula na Navitalai turanga Master Navi. Me vuni saka nandomo waktamata veki. Me veitu meri saka nga nakalo levu na alo tambu. Vinaka wakaleu tamaike mami nona mbula na ne mami vulangi. Siama chiku mai witi, Australia, Tonga, wakaki na veki toike, ke na vei vanotale soa usianga ni davuta turanga. Ko saka nangangan, masu au mai davuta, me wakali sui chiku nga veki mni na dedere, langi ke na vindokai. Sianga talendua na yada ichisu nga na ne mami soro, kai wakambula. Amen. Iya, nisa mbula pinakatala na lubin kalau inda may bisa mati tigo na kabini ko. Pinaka wakali muna bikin da baki. Pinaka. Sa iyo. Ina wale usi matata pinaka sarti kana bos pa viti ya umaru takale na bos ba nga takaleo. Sur matu bos ba nga takamay. Na wale. Ya urong ota talaga no dabuti buna tabi uningamea absinkila ini connection iyo. Au ngani ni taviu ni Master Navi. Ratu ariko talno tekina baleta na seni moksoi ngora nunggu ratu mai buna. Okay, so lewa right, getting somewhere. Kamu ni siapa be Ratu Mika Bosota, si Ratu Carlo? Apa both Ratu Carlo. Talon ni nemu. Okay. Tapi kamu ni turangkin merama ya Ratu Carlo ko bolana serek. Ko ya una seni maksud. Awa talno takatiko. Okay, so. Awasa Bosota kan usakira na serne talno di serne Ratu bisa anu talno Okay. Iya, bina vale besar kelas ada tiga ronda visi mati sompa kana singa kilatal nga ya usaha kami tu talai to ko tabiun ya. Tiking game betul sali bawa ti main game. Nunggu living karabi tabiun ya oleh tal nga buana turang ratibuna. Sambal ratu Michael Bosot. Yo, ndo suruh orang tu kintal baka ubalu tu kotal tu ngasor boso bala umbala tu nunggu bumbu. Sa libun ngon tu bamuri tal tangon lau. Kabi bia buni lau lolo to kan. Batan ya umbungu tinangu mai nasoki mai moala. So connection baka me ya baka mu kai bitin dina tu. Nambungu na Ligaitamana. China aku mai nangyawan buka. Ligaitamana gale bawa ti tala imbuda lewu. Mana ko ilawa. So connection tu abu gitu bi bonua. Ya ndaba binaka ni randa mai sota na tikini ngonongo. Menda tomana na nonda ule usaha nui takatiko. Ni sana raun inda retikenda. Na maru takatalitinga na bika sa takapana kaluna nonda mbula. Sangan ni nanrenre na kena rawati. Baleta na ilako ni pambuti ko lako chikin ego sing lakon dondo. Okay, siya manda ini. Okay, dobo so ciao. What's this thing? Okay. Okay, binakan dasare te nonda vital nonda takabatiko. Salve bacing gore, kenta sabare te cikumai, the work of grace. Kaya lako na bari takatok na kalu no tubana toko kaya na yaya ni bale tambwe, tasir sumbumai. Kado maira ako magemi ko kenta to iki. Okay, kenta to nonda to itabi wala nga the walk of faith. In a walk of faith, kenta ready to tombale takachiko, and we are not alone. Nakalo karisto veka udakitalitiko. Nito tombale chiko kenta to, and the tombale ni bakambauta. Olongi kenta to tiko na grace ko. Okay?
Second to sing tong balen dundwa. Naka tau da kava tiko. E Auckland tiko e na kasa da kava na kalu kina nonda tumbul. Okay, au sa nui taka na sianga no happy ai. Na chiko ko ila basa da ka wingo ai. Okay. To sare da chuke a. Nona lako sobu mai, nona tu lako take ani. Ko salabata ke kenda tu, nona tu tombale ni vakambauta, merani maroroi kenda tu tiko. Na grace ko. Kembamba leo kenda tu singi lako dua. Ko lako bata ke kenda tu. Yana yalo ko kenda bare da chuko. Okay, kento ato lako tik mai the way of approach, kenda tika bumay mata-mata. Kenda to lako mai the way of justification by faith. Ato talaga ko ni dambo ni soro, da kapa na kalu. Tau buana dunrubi. Ko buni non da bibi na kaditalo kenda. Okay, then the way of separation and the sanctification. Rongoda ni may thaka chiko na separation ko sanctification singkin bale mesaya ali na justification. Seng. Kona yabu ya iko ndambe chiko kina ko ngai buki ko motako ja sanga saranga nindo na ka ko sa siviti mengori melutu. Iko ngandre ba kede na veibuke na non daru tako so chiko. Na numana Roma ya veibuke tiko na daba. Na ka kede nga. Ko sa tukuni mengo sa rala ko tingo gora veibuke tiko e na non da binaka o kenda. Okay. Kento sama ya tu sa durmatan katu mo posota ni sabara tu tungona na sanga na ngono meto no batarakin na katu ba sa harus kenda tu mendua ko tu vital no touch me. Okay, kento sala ko loma tu sare the way of illumination. Na sala ni viva karara mataki. Ni kuwa kento tu sa na mainambe na vitala noa the way of communion. Okay? Na sala ni nonda vita uraki. Okay, da mainambe da mai vendobi. Okay, atorton kay reta chua tapa na pakasama ni vendobi ko ala otingo. Abi kem ni nangona sa ati ko New Zealand itu ko ni vendobi kamo da may kana ba sharing na communion. Na pakasama ya on kay boss tali kinabalela ito sa lako chikiloma. Okay, so kento may dami to kinikwa na table ni man rain daw rate, the table of showbread Okay. No to chikini wala tambu base to kinabale mo no vital no chikongori man lako ani rosa bulka 5 lako ani tolus nga bulka 7 lako ani basa nga bulu tiko bolu man le kuturos bulka ba batikena sotal na text aun kay banga taka chikan pamalo yaw sana no binita kan iksana bola chiko ya. All right. To sa redo kento sa durumi o tinabal tambu kento sa o chinitu ma kento sa chiko ini na ikaruan ni triads of faith Na loma ni vale tambu, we have 3 sets of 3. Okay? Nando baka tokay chuko vale, ano pas papertani na triads of faith. So the triads of faith, iko rete itumba, 1, 2, 3. Okay, duri loma, 1, 2, 3, and then 1, 2, 3. Berno chun tapital no, aun kay pamadal tanga batu tolo, the triads of faith, na darto biwe kani madabo, the interrelated factors. Kwa besukir to bata. Okay. Niku kento sana may rate na tebeli ni manray na manray do rate. Yung kilan sa do lebu ng do vital no kina. May kuri wala nga ni vika kenda sa kilawi kenda sa andur ni lututiko. May kenda kuri wala ba nga se wasota ba may kenda kuri. May baka may tokona kapag data ka na kauni sa kilantiko. Tabi rin ka so na dust, so na kubu sa taratiko. Na virtala lawa cobwebs tabraki. Sombe ka weekend ni kuwa en arawa ni indola ni mata. It could be an eye opener. So weekend. Okay, so kaya puno kento na pareida, na TV 5 rain daw raidi. Na tutunidina kaya tambo ni kambo vina karto chiko kaya nga na chembang ko. Ko kaya ni karua na longi tambo. Okay. Kaya ko na rede talaga, libo na kaya do chiko to le taka bata chungaro to. Siya nga nindo baka na kaya to may tuba. Kerongoda. O kento to yato may lomango, mbaleta na kako sa taka uti tumba. Nito yato may ke, siya nga ni sa wakame to sa ngule tabo na kala ko itumba siya nga. Na platform, kento to uduro raw may kineke, kaya na kako baka iduro itumba. Kaya siya nga ni baka iduro may itumba, na outer court, kento to sinyado raw may ke. Hindi ko tunarita, libo na kapi pa kurumputa, ki tunarita chukiloma ni kwa. Okay, to sa may barita balalay na baka sa monggo
nanuma tau na skim taka nandelana ikor le dakava no mustadi sianga baka ni vatare ken tu na ngona meto bare rau talanga ni bukeira taleso era mbulo a politiko era no murau ni vakarara mataka veira se nila indambe muni bulida vatatai okay ne bak madali teve li manrengo manrendo rei di ko etiko ena vuoliku ni longi vuoliku na daba na north tambu na teve li ni manrai ndo rei etiko kina tin karua na manrai ro batoka ne parle andu kina matangale tin karua na Israel kerto pakamera to mata tagitukin to bare de bato tolo manda na veiada kilei kina na teve lingomba tsono ngone kuna wili chiko ikuna reda mani vanga taki chiko na yada ngo kerongoda na yada vaka ngataki ena ndua na ka irna Israeli kambimbi na yada talks about the character of a person ke vanga taki buana tamata na itopo ni nona mbula ningone vanga taki kina na yada ngori na ndua tale na ka tukuna chiko kwa na dhava na buna isoli kina na yada to na sanga me to reda ni na via de kilei kina na teve ngona teve linga keni matai o ko kilei chigo ni teve ni dava ko teve linga ni manrai to teve li man teve dava teve li manrai manrai ndo rei dingo ko teve li manrai iksana reda chingo re 25 to 30 lakwani no lako mai na wasitol sulka vitu tikine tini etukuni bango zakava koko na tepeli na kausitimi kena teveli sitimi so na ponu na banga taki chukina na bosa teveli sitimi hareda teveli manrai se teveli sitimi tukuna chuki ko indo chukna erede ke sa tukuno ko ya teveli ni sitimi na dava special kina ibaka durumo ko na bosa sitimi mai dake turu ko teveli ni manrai na dava me manrai ko teveli noun then manrai ko sa adjective ka adjective ko be baka madala taka babi na ko ya na tevelia teveli ko noun chika tuku ni sitimi meno tu adjective ken to bikem ni ngone bulna sitimi be baka madala tegi teveli bina ko all right tautos no laka mena buno ni soro sum ka bati kine ono teveli bata chunga soli kina na yatango makali bata na piwa tiba hareda na makali bata mo banga taki talenga bana daba tutuni dina atora ni tukuru bango kana teveli go teveli makali bata a piwa table go piwa dava piwa kina tukuna chuko kwa mata taki chuko na teveli go ko dava ko piwa sapa makali bata keva ka banga taki ni sitimi ibaka tauri mai na dava tiko bana sitimi yana yalo ke ko mata taki ko chuko na dava na teveli go character runi so na study bina kan tanah bata kaba ni batu rumah na punuan da bala ko tika lakos kumikering gora teveli dava makali bata no lako mai na karuni vinga una cinka tolu cinka dua teveli chuk ngango sahana na dava teveli baka viti me baka takatal choko na bosa saba teveli saba au siaka manda nikila tal ker ni bibu ke manda na bosa makali bata bosa bada poko balau sebatong singiro ngo tal unmute tua na bosa bakalau na makuali liba ya ndo na kai tataliba saba rere bina iyo makali bata iyo kito ora kito basanga chuko so bata romiro chuko ya kanga wala ga ito le toro wala tonga me be kile na keni mbale mana kena babala ngitu chuko piwa iyo piwa baka tak chuko na makali bata au sembara madri ba no mo chuko mendo na singa already paula manda ngereti mera ni panggarai manda ya go to redi ke ni teveli
pinapalem sara tal tebeli saba-saba. Okay? Tebeli saba-saba. Okay. Nona pare itu cukup tebeli go. Sanga wala ngani tebeli saba-saba maka makalivata, tebeli manrai, tebeli sitimi, itu kun tala ngani tebeli ni manrai, napa? Ndau ya tuni. Sama tu cunga bika da tebeli dabo. Manrai ndau rai dia. Sono muno ikunari dia banga taki cukina. Manrai ndau ya tuni. The table of showbread set they in order. It should be in order according to the divine plan. Why? So ni lori na tebeli, ako chiko kina na order. Sianga ni daba, sianga ni baka Italia. Okay. Asa tiko ba madala taga tiko ko ya. Na tebeli ngo si timi, tebeli ngo maka makalibata, tebeli ngo saba-saba. Okay. E tebeli ni manrai. Ya manrai daba. Ndau ya tuni. Ka tebeli ni manrai ndau raidi. Na daba tukuni kina ni ndau ya tuni, na daba tukuni kina ni ndau raidi. O de raida, na daba na buno ya tuni kina. Tarantora. Kembali nakalo, God is a God of order. Okay? O kaya singi tukuna bango ko ya, baka tahu. Ko tukuna ko daba, baka rau. Kembali. Ano buna torre sa tuba kina na bale tambu. Lati kede vakandua, gala imbiu nga indua na maten ka tumbo me durumi mai. E indua tai na kena isulu, na kala ko tiko kina. Me rau na kena vakantu indu itai ko me na lalanga kede ni bale tambu. Na roka ni isulu e tala no teki ko tiko. Ko e vakamadala teki ko tiko o ka tumbangu. Au sa ka oti ni ngo na buli ngo indua na mini series, indua na study uta kabut. Ko atu watarachu ngo na mini series nga ko sianga ni sulia na ngalala bikin to meto but eu sausanu itaka to rede ne alalo lebu na ranu vivu kitiko na nonda to toso. Okay, santo no chika sianga wala ngani kia matani tu vitu basa mulka walu e tebeli dava ad ngona sala itarkin no bal tambu tuna ko sa tebeli kola na dava sala kola ki atora. Okay, kaya na buna ngo ko ndu kachi kwango yo. Dape parete que vi Moses na ulu ni banua. Parete que vi ko na tebeli. So ko revi ko mata tagi ko na mai mata tagi ko chiko tebeli. Bat ke pakarete que vi ko na tebeli menanga una ni de. Ni Moses e kausitimi. Ya do mai na pale tambu ni Solomon sa tebeli daba. Koula. Reda na size ni mbeseni, na size ni dambo ni soro. Na kaya daka kina. Na lebu ni tutu ni dina, na lebu ni mbeseni. Sanduin bale na kena design, may nakako ya barete ke bi Moses. Nangono uchi nga toki. Okay, kaya pa barete ke bi ko ya. Ngosra nga nakausari da ngona kamedak. Yeke bale sa tala na bunongo. Ni sa may tebeli da. Sa tebeli ko la. Kaya pa laure na bale tambo ni Moses tu. Barita ka sarabi ko ndoro kopi ni bale. Ebida na tutu ni dina may daka ni Moses. Dua. Ebida na nga tutu ni dina na bale tambo ni Solomon. Areda sa singin dua. Salib. Evida na besi ni bulu-bulu na ngona ni Moses. Dua. Evida chuko na ngona ni Solomon. Solomon sama imbiu ng bulu makau mertula beta na da. Natanggi parasa. Tinimbal bale. Siya ni vitala nota ka chuko ko ya na structure ni bale. Ko vitala nota ka chuko ko na kay barete ki buwa na da. O ko ya mata tagi chuko buwa na da. Atora. Matsurongo na santo bibi suki kenda chuko bibakalo. Ko rete saraka na vale amay be. Okay. Tontos. Pamita ka to dador ni loma dale batarakin. Rongoda kaya kaya dalango. Bisa tebeli kola na lebu ni tutu ni dina na vale tambo ni Solomon. Na lebu ni mbese ni bulbulu. Na lebu ni satora. Kaya siya ni lutu ka na daba. Na lebu mantanga ni daba. Na lebu mantanga ni tebeli manrain do reidi. Kaya vida bando tebeli manrain do reidi. Sa siya ni kay chin karuang manray. Sa andon raw rusang bulto lebu manray. Ano vale tambo ni Solomon. Ken bambale tukuna chupi kende dona ka. Ano ba sota o ka chuki na kongo mini series nga ni nondo tu daba.
non to study. Da usan to vera cross to matanga na lingamwe. Ni na raw ni bakautia batotolo na keni bola. Nalako itu, I'm writing a book. Okay. Ya boleh babit ya na sinyang New Zealandia berarti kami dosa apa lang. Okay, to sa narito juga kaya kami dalango ya siya ni lutu kan buka wangka ne choba na isoro. Ena ngau ne baka tambu kina na vale tambu ni di. Ena ngau na isolo mali. Kaya dala na design tungo. Okay, kembali. Ena kini siya ni dala kembali na kako baka rita ki vimos ese. Okay? Kabarite ke waktu bang ko baka na keni baka takar-kara. Baka takar-kara tu barite juga tu baka mintu na example na skia shadow. Na tupos ko pattern. Okay, ko tebel ko la. Atora? Okay. To sa balela ye. Gona tebeli nga yata na talaga ko tebeli. So na panu ala ko ni torsubuka dio torsubuka ono. Etu kuninga tebeli. Ochi. Tebeli nga. All right. Lako mai na sakaraya sama indolaba chuko kwa ni baka madala mbaleti ko na lako mai. Raida na tamata na edana na doki. Ia ena tumbu mai kokoe mai na nona sana ena tarana vale choba kokoe. Io ena tarako koe na vale choba ena tutalenga bua na kena yukuku. Koe na doke lako chuko mengo e chuko ngabi kwa na dava na kena yukuku. Ni valengo. The glory. Ena tarao koe na valengo. Atora? So kami sari di tilu numi baka sa New Testament ko. So ni waserua. Do talara kana bali soro or tarata le singa vida. Embong itu. Pita. Ode na batu. Okay. Enandela ni batungo. Au na taraki na dava. Na nogu sumu. Raida na batu ko rata na mata ni vale. Ko ya me baka na tutu ni vale ke la ko na karuni pita. Okay, sa gitu bango kenda ko tabi batung bula-bula. A living stone o kenda. Zao kenda mai tarada ke na vatumbula o chisu nda tarada ke menda vale vakayalo menga rabikina na kalu etu kuno kwa living stone na zao ke mambale sama imbula na vatungo ni rasema ira kina vatumbula enga rabikina na kalu ni songo lutu no ratoso mai na bi vale tambu yandu nduango para mai kumuni bata me sai songo lutu. Okay. Ito pare na bakasa mo kala no taka tiko indu ang sing tamata ko bibo sa kita chingo ndo na kay ka pa num dungan istad gosa yala lo kay chisu sabi tal no te tingo nyo ko tiko nga na dab na uku ku nikalo ko tiko na lo mani dab ni bal tamu. Okay, to toso reta na boso ko banga tagi tiko na sitimi oso tango ang usa andre taman internet go kay ko ron search tanga na internet na bata na sitimi. What is another name for city mood ko na sitimi go. Okay, ito na banga tagi chukina na sita tree. Okay? Ni sa lebu ko na sita. Gayto ba ko na sitimi e plural. Was used in the Tanakh. Na Tanakh ko wala ito ko Tanakh go rin na Old Testament, na Hebrew Old Testament. Na nonroto itubo ni bola na ipiriu ni bola nonroto ibola tambu. Nonroto kopi ni via lati makau. Okay, anroto kopi roto. Okay, naga itu ko bango. Okay, mata taka chiko kwa na baka na mata bubale ni kaungo kwa tana chungo na dab. Wabi titurunga na kasia. Okay, babalang itu na kasia. Okay, chiko kino kwa. Okay, toso bale lai. What other properties and qualities ni kaungo? Akasia na family ko duruchu kino sitimi. Okay, kwengo ko na kay low rekina na daba na buna me thaka kina na kau sitimi. Na ya dango. Akasia's durability means it isn't scratched easily. Kaya na singin rakusi baka daba? Baka Italia. Baka raw. Na numero to gichiko. While it is water-resistant properties, means it won't warp readily and is highly resistant to fungus. Kaya mambala, siyang nito na monmanu, singin doon na daba, menadaba. Menataraba ka raw na kausitimi mo. Nito sa mena monmanu mekania, renga mo monmanu sa may re-reani. Endusi ko etiko. Odeia mata tagi ko na tebeli ko. Sing ni kambiti ko raw na dab. Nanduka. Sing ni kambiti ko raw na monmanu. Sing ni ban rakus tagi ba raw ka. Nandu mati rabito kaya kichuma. Acacia is naturally antibacterial and is therefore safe to use
for preparing or serving food. Itu kuna bango kwa na kaba na kausitim. Berarti na tiko kina na daba. Na tiko kina na manrai. Kaya baka do raro na lako na manu. Bacteria na fungus lenga pandor tu mekana kya. Saradana kendo tu. Ini marra na kalau non rembula. Endingi taki na kau me vanga taki. Yalo kiko ya kwa mata taki ko chiko kau. All right. Tutoso? Ana vuna mai sangai ko kina kona ngone ame no uligo no ni lolo chiko rawa chiko sesiang. Vuki sartungo seta di pakanto na bacteria na singa. Sangai ko to sanga da. Singi rawata. All right. Kau sagai pa so to sambi talatongo what is special? What is special about city mood? Okay, sa tongangor it is resistant to decay and happens to be unpalatable to insects kembali orto na singa sarang bimikachi orto man o te mai orto ngor to baka, making an ideal material for building items that would need to be durable and lasting, such as a tabernacle that would be mobile, constantly being constructed, taken down and transported as the Israelites sojourned in the deserts. Okay, yana yala tu bare to chuko ena tebelingo ken bambale siang ni baka dalaka na kada ka na kulu maike ako betu kuna chuko weekend to ndo naka na character na tuva kinimbula niko ya ko mata taki ko chuko di o kwengo ka bare taki bidi bi moses medaki pero takaba me baka na ko bare takabiko na numotiko ke baka tu bango siang baka sar nga ko bare taki biko ken bale bitar tebeli man rai kerreto ko indona bale menul banwa ena bitar tebeli man rai endua bale tena meda kaba ko endua eno la ko mena bale tambo ni solomon ni sasiang etini e bitar tutuni din atora ke baka tu sabe detail takabaya andun dua ke bale dona bitar la tena ke bale siang ni kawai takabale mo ko ya na structure kawai takachuko ko mera ni to bulido kendo tu o de indina e mata taki kwana teve lingo kene tuku be babulido ko bwana tomata ena no tuku ni viva kon bulai vera kapana kalo e tuku na be au ko you are special navi e baka rauta ki kina biko kwengo e sanga ni taka biko into na ka wale tunga iya sa ta tangi lamba do okay to soli do tuku no ton durlo tunu sur na ngone ay mas tamel to kalaw da soli da ka kuri tatar baka ti tombu da tatar baka daba baka mamanda mas tamel to kalaw dapat tatar kira mamanda tulo kwani do tu da tatar baka ti tombu no tatar no mutanga na ti tombu erto tiko kinorto na bimbi ya orto dia ya orto queens 50 cents 20 cents tulo kay tatar baka mamanda ode mamanda chukita aki mamanda chikita ka orto na pepa kay tulo kan balata na lenga sa chikongo nangona nda ambuli kino kenda ruanga na matamu imbita na kalo no mga boka na lenga o kenda sa baka nandoni bembuli sa baka matana kedi chuko na gangalo ni linganda sa siro sombu nonda tanga nda sa baka taram ada baka bidan bango okay rongada na kengu tale yo yau siangan da ka na kalo indona ka dadawal dona ka ngai rawa ena people me buli au kinoko kwa sa bare takachukumoka ena yalo ni balitam au kila ni bingo na tando bul balitam bu on doni anu kutika bulak mai na ultang ni balitam burundu taratunga andona da dona ultang to takos chicken tebel manda indo rei dire tongo chicken tunidina to takos okay to soli rei na tona ke mai stadi takatalengo ni tona bare da na ka kwa na Kauwaitaki na ka tebelingo merata kawatalanga endua kato ena kausitimi atora iko na reda chukuna tebelingori iko na reda na kato rauta ena kausitimi e tukuni koetiko ko mata taki ko chukuna kango aurungele tarando na ngauna iloma eu se tukuna raongo iko na reda na tebelingori na yala lombito tongori esani manra iko na reda e baka tutuna atora bos babala ingin iko na wili kana crown
Kwa talanga chiko talanga hapo na dhambo na te na madhambo ngori na kato ni vile lati e crown chuko na sana e tiko talanga e na dhambo dhambo di kambo e binaka e bolita nandela na crown ke baka e crown dhambo tukuna chiko royalty vital nota ki chiko ko represent ki ko chiko na item ko. It's talking about royalty lako chumo ko indona tui na numana migdas wa kota menesinga merta kaba indona vale tambu me nongu migdas a palace asylum mikash tun tanabang ko adaba dona imbulu graveyard may daka kia na imbulu no rei na vale tambu ngona pono ni ve imbulu esanga ni pono ni may keli kina na daba na imbulu sambulu oti kundo reopen taka na daba to daka chiku biti ni kwa lako lai o chichina mbake reopen sanga vale tambu sanga nindua na reopen bulu nga ko ako tuna kino karisto na bulu ni nonda daba. Okay. Alright, to store ka bitara talaba binaka na kau si TV gori kena koula ko vital nota ki. Ito na do baraka tu bela lati. O so to na didi chunga this is a mini series, eh? Okay, reda na recipe ni manrai. Yo utalita ka mo pare da chunga. Reda na recipe ni manrai. E baka matay lalay ta kasaranga na kalo very specific. Kuno ko ya. Iya mo kauta na manrai roka binaka. Kuan indua nga na manrai na falaw mga Vitalia. Tuno ko kwa kavinaka. Kavavia me vavi ken bambale ena dhuruma na mbuka na sasa kena moshe tiko pana manrai mo okoya mata taki kwa na manrai okoya me manrai vinaka ken bambale okoya lako chukumai me dava o kavinaka sarota me tukuna bako koya baka vuvuli vinaka hey entua ngai vinaka na dava hatora ngono tu sana kilake na lali balitambu na New Testament stories na kaya do wala na ipola kona dhambe tala mo enum do tala na ela ena pambal balik no muli volta iko na kila na dabi ko wili kichu. Okay, kapapia etini karua na keki merua en na omeri en ndua na keki ken bali baka ba tau bata babinaka tau bata kunin do ka lebu kun do ka lelai sababi o tena buka mongai tuba me ya rua na kene ya tu ya ono do na sana ono talendo na sentepeli makali bata ena mata icho metuba ena teveli piwa teveli sava na teveli sitimi atora na sitimi sa piwa manda baleta ni siang ni kaniko arao na dava na manu na sitimi rerio bacteria o termite melakova talano teki kwetiko kwa mata teki kwa na teveli. Ya ngono do bawili ka kino oh hurray naka baka lewu naka lu so liemo kwa na kavin naka tundua ero ni reda mai lo malangi for a sinner like me tukuna beau that I'm so special. Okay, sing tukuna ngabang koko okay Gabrieli dungai dole redi nabi mai ran dole buki nabi mai talo nota ko na bal tambo talai saranga mai number 1 na langsung boleh mau kau salah langsung. Okay. Reda na pakasa mo go mo kay virtura nandrengan di na me pakamay. Pero na itu ko na manray singi manray wala nga. Ko nandrengan me pakamay to na tarani mata kaya na kamboy binak. Ko nandrengan ako kay pakantambiri nandela ni daba. Ni manray. Tao ko kwento ng bilo. Okay? To na kami pare na juga. Ento bi pakana numia na manray sa tambori en nambuka wanga vichova. Nambuka mantanga vavi kina na manrengo kwa sianga ni vavi dua nambuka vaka Vitalia o kwa vavi nga nambuka vatanga kwa wangati kina na dava dampo ni kambo vinaka ya nambuka vatanga kwa wangata na kelo ngone tarauti kina na valitam kwa na yame nimbuka kwa tawase mai na dava mana durumbuka wanga kwa mata takana sera unika lu kwa didi kwa ndo tukuna kini wilika ni valitam kaku ni vanga taki kina dua nambuka wanga tani. So iko tu sabara ida. Kenda tau bali. Ya nakake de naka no tau bali. Sana ba? Sakalo ke nga. Oya ulawa. Oya muringa na baka baudam. Nakake okay, set. It was God all throughout. Adora.
Sa kaluerar nga. Kebambalo ayaw. Au soli na credit bua. Siya nga sarangan indua na credit de soli. Kina nogu good works. Na nogu good works ayaw. Nogu taka vina kada. Lipole ya sarangan na vital nung. Kalau na nona lenga takiaw. O kaya salavata kiaw. Na tolo ni ngau ni sala. Na bi ngau na kedenga. Ni lako-lako. Oke, reda awa. Fine flower. Go kaya taka main rap. Bura-bura. Manrain roka binaka. May alako may nanggele. Hatora, na kamay taka kira na manray, ko tumbu may nanggele. Sa talno te gide ko. Ko alako mingo, sa na may tokar na daw. Hatora, nayangong gele, nayangong ito mata. Sa yato may tamata o kuya. Tokar ko yung nayangong wango, ko alako may nanggele. Ko sa na may tokar. Baked, ko may babi. Nambuka, talno taka chuko na vutungu, agony and suffering. Okay, ko na may manray nimbulang ko. O ko may tokar mo ko lako may nanggele. Someone like me, ko bakila na musi na tangi kaya nararaw. May bakila ko. O sa bakila man damay. Ena ke may ingang kita ko nambuka wanggang ko. Nambuka wangga patanga. Ko ataw kina na tunrubilyo ganitang patabo ni sorito. Okay, tautoso. Kunin dua na isi, nothing artificial. Kunin dua na kabulang yung mitigo kina. 2 tens, 2 deals of tens. Malako kina. Ruani katinyo meri. Okay. Ito na kabatara pa malo. Awambi to chukor, so naka, so ata, uniform tato, may round na bukikin na tuto. Kaya manrain roka, pinakamay ng gele. Babi, butungo na raraw, kuni pa kalebe, kundur kabulang, ruani katinyo meri. Ocha, sangkay kau mo ko, kaya pakaturi, kina nandrenga mboy binaka. Natamo na muna. Sato ka naman ray, sangkay to ka nandrenga. Asa ni tuto ni man ray, sangkay to ka kina ng bilo, to ka kina na ilibi-libi. Tao chuko kina na daba. Tao chuko kina menro to wain. Embiu bata tok nga na buna chuko kina tevelia. Ni chuko na tevelia, ay singi teveli man ray nga. Chuko endambe to ka na ko na sendre, kay embiu ndela ni teveli, sangkay chuko na mbilo, okay? Nakani libi-libi, kongo me daba. Tao chuko kina wain. Enerto no ibanga takorto, enorto ngono ni kan. Kay ndalani tubo ni man ray nga tiko kina na kamboy binaka. Quando ba kamay. Mbaleta. Para tutubaki na dina, the way of illumination, salabi bakararamataki. Bakaraw tutubaki kau mana kamboy binaka beng. Kamboy binaka patanggo salaw ray ni sama indambe to ko nandel ni man ray ko. Ko indambe to kay ena taki. Okay. Ronga kasang itu kunang ko. Me vaka tura binaka tiko nga ko ko ena mata ichoba ena basing ani vaka de dengu kedenga ena bukura na Israeli. Ena vela lati sadava sa sianga ni mundo. Kena bala tapi tuku na weekend. Ha? Oops, sorry. Tapi tuku na weekend tu. Basing ani vaka de dengu. Nangaw na daba embiu kina na manray. Sabbath school. Alright. Ngoni Sabbath. Ya singa tambu may embiu kina ko. Balata na daw ko lauka na talo chunga ngono. Ena kenra to ko roni kena lubiana merakania na tikina tambu. Ni sanon okay, reto sana may ikan. Tono ke baro reto pamalo. O sambi to chugori every 7th day ko na Sabbath ngo. Fresh hot loaves were provided by Aaron. Hatora, the priests were entitled to eat the old loaves while standing in the holy place. Nakana chukongo isang nindua na dambe. A teveli nga umanray, dambe kina na manray. Isang nindua na teveli merto pa relax kinorto pa kana balikana danya sa binakasar nga, kaindua na kina mata daw. Mata kana. Okay, bita mata kede. Orto na kanang orto, nungon orto pa may kana kina, nambilo ko tiko kina na daw, na kamboy binaka ko dambe chuko na nantela ni manray daw rating ko. Orto matenga ni kada kan orto waro may kana, to risaranga na kamboy binaka ko. Laimbiu me kam. Baleta. Me maroroy reto, merto kilar to. Raw ni reto baka talakata ka may nang bulan, nabi baka sabata kita kasar may tumba. Kerto yato may ke endua na lenga etiko.
Me kunindo dava. Kunindo so tabi ko ikena tumbrin kalu. Erto me maroro italor tu ena kambo vinaka. Ator etiko kina na ririko bertu. Ei ngangaron kam. Nangon rato sakana kina sa tumbu da kena kumbo. To sa anduro rato matani kada karto na manambilo ko to kandela ni manrai. Rato sa naki kotor to ko nambete bingara okay bito ko bana dambu kambo vinaka. Boo! Kumbo mai. Tawana vinaka sarto nga boo samboy vinaka man kenimboy. Mana saranga emboy vinaka tukina. Merto satu orto merto kana. Orto mekania na manrengo. Ena dangi boy vinaka sa olongi rto utiko. Di bakarara mate rto utiko na dab. Na dina ko dur juga. Rto mai kana ena rara mani dina go. Ni olongi rto utu na dangi to toka boy vinaka. Mena umbia no rto tao soba. Korto kota cuma. Anton lesson kento saran bulida. Na baka kabini turang. Esangan ni nonra na tomata soba. Non rana temata er wakila anam bulan ruka kena dab kena luma era tiko eke nindua na imbo ya olongir kora torndo undo chuku mekinur awatona gaire okay iko sana gai barida neo sa barida ton bakasa mo bai barida ton bakasa ma roto tu da ke tu sanga nindua nandambe kembale dabe tu kuna weekend na yalo ngongo ko na yalo ni daba kana ngunua ini tu mai da kabu sianga ni o kana mondambe o kana mo daba Correct. o kana mo to so mo daka enda mai kabayanga ta ko bintang karabi tabi sianga oi sabi naka pakalebu sawara katal tu tala bula tolu warai ni sabanga taka ngango sa maru taka ya una kata kabiyo na kalu au sa toso saranga ya ena karabi tabi orto tu daka chuna ke mbale na non to itabi esember ni baka tabari still incomplete. Okay, kerto kani orto na singa tambu gai baka sosomi te kitale ena singa tambu tiko ngaya merau ni baka reida tiko ira na buna na kina marendo reide erto baka reida tiko orto na loma ni madawa kunir to lenga taka de na gaida par sa baka ndei taka na kalume ndambe toko ko na kausi timi ni na ato nga mai kia manu bacteria mboida na daba mboida nga ko na kausi timi tur bako Emani. fangas roga kure seranga kom era baka nga baka to bulay kinome vi marijuana o me bat isa ndo posota yo me ko ka keda nga ta ko so era ngone ka ukino ko be buni marijuana ni ado ni kino ko kure serau mem umbat singanga ya kilatal tumo kana nga kide ki marijuana ya ado may na bacteria ya na reda na ka pakin jiwu tu saranga ko tostai no ko me ka kuitara na manrai to kaya tam bala tendi na binaka chiko na manrai ya erto na binaka kino orto na bingarabi chu orto na maikani satu kuna tiko na nona binaka tiko nga ko binaka ya erto na binaka kino orto na maikani orto na bangata presenta kana kalobi ko na dona environment is safe ya nerto maikani orto to maikani orto ena dangi boy binaka sa olong itu na balitam okay tore na batol Indona kai ko na numakina. Ko na baka sa mangori ko ngay design te kikina na no to lesson ni wala baka singa tamo. Okay. No to lesson ni wala baka singa tamo eh. So ta usangango mo do nung lesson ni where is it go. Iko na reta no lesson ni wala baka singa tambu. Reta nga na mulutanga. Atora Ulu tangan indo na madhobo, iko na reda nga irango, bola ito ko Sabbath afternoon. Na dapat tuku na biko. Na muleso ni ngori, o teka bubuli na nga una daba. Sabbath afternoon, not Sunday. Kona particularly ngori, Sabbath afternoon. Ngay lewanga before sunset, do na banua. O tinibasi nga lebu, kinambera na AY. Mo sa tako soba kinokwengo. Kila kau may binabakasa mo.
Ngwe kauchu ko mai na yalo ni vale tambu ena teveli ni manrain do reidi no tundukan ya nambe. Oyi ko ngona manrain do reidi. O kenta ke me kana bata na ebu sambete ena mataka ni singa tambu no da wili bola baka singa tambu. E teke bu no tundukan ya o tinga na kani madho saoti. Ena singa tambu chuko ya sa replace ta kina manraya. Sambiu mai na kabo me teke bu laurai ena ya kavi chuko ngani singa tambu ya. So no to leso ni Sabbath school e design teki chuko ena bela loko. Au sa nui taka ni ona marau taka tiko no leso. Okay. Asa tarongi kendo tu ngona tapi ko kendo uli teki no leso. Tu siti se akabi di barra umbuka. Okay, ana buna kendo basi ka chuki na to levi dana ndona do me vivo sia na Sabbath school en dua dana tiko King Self. O King Self do ruot na bodyguard do talamo kwa. Do holy saying, boso baka lotu, keni karua o debate. Sa kilanga o King Self ni salenga, sana baka teka buno kwa ndona debate na uli baka sinatamo. Me baka iliana daw. Baka sama. Tu sa may vinre sulaka tongaw kento na chikini bola tambo. Na interpretation, na explanation, kena application iti kini bola tambo. Kwa menayanga viyaw na matambete. Saya liki. Okay. No, was at yana kani Sabbath school eh. Okay, au sanu takar kem do san redet ka. Okay. Redet so talena da kilay tiko kina naman rengo. O kwa singi man rendo ready do nga. Kwa so talena da kilay tiko kin. Okay, to bare da batol eh. Duang gori. E dana tiko naman raida ba. Dau raidi. Baletangona, laukana nga namatagan singa tambunggo, tumikani ro to tu da ke tunga. Olongi reto tu na mboi vinaka ni kamboi vinaka kwa vaka maingo ke na raramo ni dava ni vina ngo e kaniro tu e vila bertu. Okay, hatora. All right, kwa manrai do ready ken karua e tuku ni bango kwa na manrai the bread of God na kaka na sanei kwa na nona kalu manrai do ready chunga the bread of his God kaka na sanei kwa na nona kalu ni bandi obavi hatora. E kau tamai na kalu na kaka na sa nona me mai dava e kau tamo ko na kaka nango mata tagi chuko na manrengo e nona mayo ko me mai kanio di ana buna tukuni kino chisu ya ungana dava. I am the bread of life. Ya una manrai ko nona na kalu e ndula ka veke mundo we sanga ni tobi ko endo na fangasi pakati ke do sa manrai manrengo sa vida na singa mata undo chuko na manrengo ena teveli sitimi e rerebaka na manu me batatan. I presenta ka vekenda to na kalo veiko bataki au endua na kabinaka ko presenta ka na nambandua. Endua na marda o toka i kia ko. Isingi baka lengai ko na dendeni ngau no toka ya. Isanga ni mai baka bu lenga bua na dendeni ngau na dera takosu ke na bacteria. Se kambite endua na fungus. E tambo isingi endua na fungus. Se endua na baka na be susu me tarana da na teveli ngo. So the bread is always safe. Verto. En dona mada ungo nroto na mekani. Sabe tukuna chiku biko nakalu. Se daba na kenan dende. Na manrengo. E se anga chiku nga. Kina numumbula. Ati ni presenta ka nakalu. Manan dona teve le piwa. E se bata tani roka. E saba saba chiku nga na manreya. O chisu nedan. Okay. Nedan go. Do talanada tukuni chingo na manray daba. Oso to sana turga na terra ga wili ko keno ko tigo bolo mele kutu babitu na manrai ndau rai di mesa tutu ngakina eta ker kavala balang continual bread continual ko na sanga ni de buka me buno me choso mi tegi chunga sabe tukuna chugo be kento to na ngone lako mai kina na manrai ndina na bread of God ko mata tegi chungo sanga ni ndua ka outside force me na paka tata na safe chigo na teveli e presente ko me kino ko arongada e continual
So liebia una longangani ku. Balat ni satu kuni raw man lomo ni balitambu a continual bread. Bahkan data ka via can be rest assured. Na ngau via kanakin. The bread is there. It's the continual bread. Sabo nga via kaya. Thank you Lord. Nakapaka lebu turanga na manrai baka rautaki membalata ng bulan rukang ko. Here I am. Kan. O tisu. Ekonomu continual bread. Ever present. Meso tawa na via kan. Moso tardu kami punolim kina walokai. Eko teman-teman. Ken membalik ko na sotavi anytime, anywhere. Makarauta ka na kalu for anybody and everybody. Rongada kaya so weekend ay topi ko na lila ni bula bakayalo. Tavingu kenda siguro ni beta ka na kalu, kenda siguro ni beta kay dua. Nakalo presenta ka weekendaro na continual bread. Na manrain daw ready, siya nga ni manrain daw ready wala nga. The bread of God, okay? A continual bread. Ona numa sarang ko libuno do na balo tini Pentecost surechau libuno tukina. Vito na singa tamu vitar tara. Kar sama singa tamu patikento. So sarate ko bula ko may naloman ni sumusulo tukento, eh? Okay, nangono sa butu ko kina indua na kay kawo sember ni rongoda. Ngori po so sanga na sa tutuni buno da kan rasabi di mai. Many how glory. Nongu, eh? Laka-laka usali matau satu berton itu balik kuntu ala kayaknya. Bayau ngambal atau ngor sura buku-buku ini dah. Songko ni dari toke freak out kiar toke baka bulan ketal dari tona mata, eh? Haru ceu tunga. Okay. Okay, antona ital no ya anton talon dormona. Tapi kita nampak saut ya. Okay, continual breads. Set. Kembali siapa pakan tuh ni lala na kovate, na kovate. Tawa chico ka na kovate tabi gue, tawa chico nga. Siapa pakan tuh ni gibango ikut turun. Oile, biakana. Tukar na kalau ni berno biakana. Na continual bread sambil raw chico matam. Se dava na ndendeni ngau na ni bulan ni buru-buru ni berni na lesmo kwa. Sanga chunga ni dua na outside force na fungus na bacteria. Mena pakata na kemu manrai. Di pakan data kana kalau mi safe. Na TV levantan berry chicken. So it's always there for you. Yau men, kembali dona kato kayo. Ando kaba ko. Yau men. Bon dona kato kayo. Ni nakaba kitenggon na kalu. Eno no nandum yaw. Iko talanga eh. All right. Gaitu kuni talanga siya nga wala nga ni manray daw ready, siya nga wala nga ni manray ni kalu, siya nga ni manray tutu nga sa continual bread. Dapat itu kuni. Set day in order. Na manray go is in order. Ko sama muria nga na itubo-tubo ko imbiwa. Nangau kakana, labu tulo ko ya. Meu kita kana loma itamangu. Kame upaka otia na nona kaka. John 4:34. Tamangu, kiba kay raw me kautan ni biyaw na mbilongo. Iya me kunyado na nungulewa. Me bakanga na daba. Na nomu nilewa. Order. It's in order. Kaya kami satu ko, dokter kay papo, maski sakwa, marote teman, marote, bau bitur to ngurto lewer tu, salang ko kendo tu. Ilang kanu nagay tubo to ko moko na recipe na kakino na kene baka raw, no na may tubani, na manray ni kalo na continual bread, sa tubo ko in order. Sana murio ko endo ni baka raw. Na beboli me nakabo ko, mimbalicho. Ngono rede kino na tebeli manray. It gives me hope. Sulebia una yalong ganga. Se dava na ndrendre ni lako. Dava na ulu ni bono lewe tiko me beti. Se dava na kena suksura. Tukuna bia una kalu baro taka chuba na gonsa. I can make it. Palata na grace kwa si rovia umai. Na grace ngo. E mai tombale tale bate kiau. Me redia o kwa ya. And tolo ni ngoni salango. Neuroniado ya una kuchi ukinoka. So I'm not alone. You are not alone. Do I like to kiko. By faith, this is the walk of faith. Following you na grace. Okay, kapag sa tumo kento nguna, tono ke bibaw tiya batani mutaka, okay, review all mga nakatutulong ko nantari ko na kanidi tag-tag mo na vessels ko pangataki.
na ndari, na itaki, na mbilo, na sendre me livi kina. Mo takava ena dava. Piwa gold. Me piwa gold. Torong kami tarana ngoni kato ni bela lachi. Dava na buno me piwa gold chiki. Okay. Asia lima sul ko rutin kan do lako taneke, do kako ni tarana kasasang ni dava. Saba do lako tani me bua. Do saba ma ko kem do kakau tana dava. Na yaya icho, pambalit ni yaya dava. Ni saba ni yaya. Nama ki mera saba oire rakauta. Ia te waka. O kauta tiko waka talaka ni mdua na bono o kilani sianga ni no murai no mubosa. E waka rau no mubaka sam. Ke no murai de indua. Yung garapa na takatak. O se safe chuk nga. Balata ni kumbo chuk na dava. Na kambo vinaka. Yo ulong gina dava na. Okay? Ngor tu pare gari pola chuk no mungon gele wilika indua na itaki kola itina sikeli sina yana dava. Kamboi vinaka. Kwa erda na rena itambo gor kwa entambe tokan telan. Arida? Saya dapat kenan dende singir la kopro na mun manu. Dapat kenan dende emboi vinaka chuk ngau ko balat ni emboi ko la ko chuk mikya. Okay. Gor ka ke ko meta ka kinai. Alright, to san tos wala liu. Nirsa kana nambete nantari tau tiko kina na manrai. Okay, taki kola sina na kambo vinaka bilo kena senre libi kin. Era kana na tepe liman rai bi bakarara mata kina rarama. Mane tutu kola ni dina evitu. Kakam mati ko kambo vinaka ni dambo ni soro. Era ngau na rakana chukin. Ena rarama ni dina ya. Kuatale ni duana rarama merakana kin. Ana buna tukuni kino polo birra. Ena letarongi ke. Au kuena tamata e kana kasianga ni dava. Kasianga ni indoka. Era baka sama ni vale tambu metarong kwe. Na rarama dava e kana chukino kwe. Na imboi dava e olonga tiko na bonue ya kwe kana chukino kwe. Soro ngona tu sanga tu me kakende tu sanga. Me kun me kana ortu ko nirtu dava. Mol lumu chukwe. Ada da? O kanga tu se ore ngori sarga no musongo. Ton ke batarava malo. Oke, reta ko ngor le reta na laka na bakata kila lima walu berkaya tu gore sakauta na ibola ko kwa sa du sombo na mata ni lami korto na kambu le leva kir na ngase le rus na ul kava era tau andu na api ke na bembilo kola sa sina yana dava na kambu vinaka atora na mbilo koula ena loma ni vale tamu e sina na kambu vinaka ko ngor ko entambe chukon del ni dava entambe chukon del ni manra indo revi na bread of god. Yo la yado ikia sa vale tabu ngau chisu na lami kena kaluku ko kambo ibina ka tiko keta ngami bua ka itu ngori na non ramasu na tamata da na kambo ibina ka non ramasu na tamata kalo so so. Okay, na masu ay da batiko rongo dango karoni korni da rua tin kalima tin ko ni sai karisito keito sambo ibina ka kina ena mata ni kalu. Wait, to me maru tako kete to the bread of God, the continual bread. Na kambo ibina ka kwato kan dele ni kaya, konondo tungang kani masu chiko kendo to. Kay tukunike ni kambo ibina kaya odi. O karisto. Ngono ko may kana kina gitarang mo. Hey, Navi, ada ba kana kin? Ada ba yo kambo ibina ka nungung kani masu ya. We, kata ngayo. Chisu. O may kana ngay kembali chite. Chisu. O ko ya ka utiyo mo sana iki. Nang bulan ruga kene luma ni sama ikan na kambo ibina ka tukun ngani sei karisto keito sambo ibina ka kina ena mata nika na nongum duka na nongum boida au ko tako somingo ni ungan repa me umbula au ungan repa me undolinga me pakai vanga taka na continual bread ngo na bread of god na manra indo reidi na manra ya tuningo ken dua na kau lenga kina no waris na kambo ibina ka chungore kwana kambo ibina ka ngore no mu masu tukune vole pakata kila ye no mu masu ode o karisto kwana kambo ibina ka ya uchisu nga batiki ko ramadango veira er sapa kambulaitiko veira talenga er sapa karusaitiko veira ongo sambo imboi ve vakamatei mera matikin veira ongo ri sambo imboi ve vakambulai mera mbulakin oh chisu kendo nga betorngiku hey Saki, o suele con tanto mukaniki. No mukan kani masu sarang adab.
Kamboy binaka non ramasun tomata la soswa. Yo dia, o chisu kati ngai. Chisu. Tawa ambi chuka saranga. Rabo ya umule wai kwa. But non kangani maso chisu. Ya lako sumbu mai the walk of grace. Work of grace. Me kau tiu da kana walk of faith. Olong ya una grace ya. Kwa tombale te kiu daki. If I stumble and fall somewhere along the way, aurintada ka watoto, that is still there with me. Kundu. Gona buna, deka kundu alo liliki na watoto. Edango. Ni kita usa siangan indo pakatanita kana bos ni kalau me pakatakir na legunga. Kita usa pakatakir sandi na sara me paka sama ibuana kalu. Ena mata ni kalu. Kita usa bosa ena dai chisu. Okay. Kora kambo ibinaka chungo. Tandu si dei talitu. O chisu. Ena kambo ibinaka tukuna boli pakatakila na non masu na tamata dava. E alo saba. Que no mu masu na tamata e alo saba. Mo masu. Yo de no mu masu. Sa chisu nga. Nothing beyau. Atora. Kana buna. Raur tal no taka chisu rono le masu. Faris batakin dokumu ni pakata. Dokumu ni pakata. Non kangkani masu ko nga. Au takabang. Kung dokumu ni pakata. Tukuno kaya. Ni loman ya umay. Na tamata dava. Mati balbala. Non kangkani masu. Na kamboy binakaya. O chisu. Kana lolom. Kala ko bichenda. Au tu rawal ngai ke bale chiko sanga sare don ka ka promo tal yongo efso ondo ngai bakanda da muri ya na kalu me bakata kir na ngone ni toko kando uye tiko ngane bala ni loloma me bakasa loloma talenga na karisto beke mundo sa soli kwaya ena bukunda me mandra likai sor wana kalu me dava me kambo vinaka sai soro gol bodi bali soro bal tambu soro ni non daru bala da tombalo ko wara ki ken daru te kya ko salawate ki ken daru me kambo vinako ko me vunita kana non daru boida boina kalu me boida ko e boidi chisu chikna ko lo ken daru to no tombale na pakambouta nuita kana gracia ko tata kumbiki Yosef. Adesso ando via le leggi con tumbale. Wah. Dili cukup. Saro ibinaka na kuno. Salolo manaka. Na kambo ibinaka. To na may tarata le pa binaka na kambo ibinaka. Ni matak. To sana to pa may tambo kambo ibinaka. Okay, irmatan beti ngono ko, madirus lukono. Yan irsakan na tiko sa taur naman reko chisu ni saluto tagawo di sandovia kasuliebe na tisi peli kakaya. Dukan niya onggona daw. Onggona yung atura na continual bread go. Gona bread of God. Gona man ray daw ready. Gona man ray set day in order. Sa kay taur ng bilo ko kaya kayan is baka pinakawoti sa sulevera kakain daw ngunu kedikin. Onggona nungun rani via lalatibo. Sa libre na bukum kunda leubunga membuko din na daw. Ni balbala. Okay? Ana buna nir to le baka kabini turang o kendo to me baka kabini turang a chungona matambete baka turang. Ena rarama ni vina o karisto ko di labi kendo to. Ena imboya o de o karisto chukna. To sa kana o ti rongo da reach out. Wanga raira taleso. E non ratale nga na kalungate ko me maru tak chungora. Nyo salomani. Molomani ratale nga erangan reba. Naloman. No sapa ka ngui. Reach out. Moso tabir talaga arangan reba. Nabi ba ka ni sama inguo na wani matam. Reach out. Uke ira talaga arangan reba. May tabo na wani matan. Ni sama iba hundreds ta kina no mo mo ani lako. Matambete reach out. Uke indu mo bo may hundreds ta talaga no mo bo. Dua sala tamani dol bibi ana bi talno ni balita mo bata kabucho. Gona itu ni loloma. Sing nila ko nga may na work of grace ado ke bisken to yado tumbaleani. Kay sangay ko ani. Siya nga ko ado may ke. He came down to my level. Kay swing ke wata kiyaw no ono sa lesukin. Meta me ko tiyaw tala ko. Every step of the way.
Paulo bate kena matam bete kele vai Paulo kena mutin gol tambu kela satu bo kento na ngauna, misar ni buki ketika na kelo. No duru mo chukuna baltam. Ngwa na kay maro te kichukira ni ala. Isa undi ba? Au duka bero so kito undu vital no au saka. Undi ba me matata weekend ni ala lu baltam. Barre de babi na kay da kin. Ana sule bi na boka tengu na mbole na biba ka tonde daki. Ana tukuna bi ko se rava na kena ndrendre. O errava. Chisu e Kauwaitaki Iko Tiko. Na non rumboi da quando beli kana manrai. Na ngono satu ya ki engko sabole ka sarngana tabo. Abole ka sartu kan lo kitambu lo kitambu sara. To sabole ka ni satu mboi bina ka sember. To sa sia kadan tu ka sela ko ngai be mboi. Ya kuni lenga de bolongi ko. Olo chico ni rei mo ko isane a de nunca kani mas. Ei, iko ada manda meke. Ko ada manda meke ke da tu no iko. Chisu kambu bina ko. Oh, set. Kuni baka ndu na turanga. Apo so ato si tu kuna na dana. Lako ko Amerika. Turanga ni puno basu meki na maweni buka. Lako ko Amerika, ke lako ko na UN, ke bele redo ko na mata na vidi chiku na UN. Ausara kuntu kuna dana batu kila tal to nia to le vida chingo erto na kila na turango. Sakali tu kuno ko bertu ya no ko demand. I demand. Okay, au demand ta kayau. That I would like to see meredo ko na mata na vidi. Toto, do you have an appointment, sir? Sing rono lako. Iya toh nga. Ako kaya so. Okay. Do you have an ID? Sabi kina teman-teman. Do you have an ID? Bakar ako, sing doon ID ko tayo. Bakar ko kaya. Okay. I have an ID. Toto, then show us. Tara sa kandro nulu nam. Tara kandro nulu na ulo mga bichi. Tara kandro nulu na tulungan ko kaya. This is my ID, my identity that I'm a Fijian. Kasar mga korto, very well, thank you, sir. Mai, tu sako chukua mai. You follow that passage. Tombale cuma kana passage ko. Walele arda kondo na dinanda mo sa awang kay dak. Rede ko kwa. Wala tu bangko dak exit. Ibiya. Itumba. Sing ikaw chiya umay ke mo lay rede na mata balatan mo identity ni ko Fijian. Siya nga ni baka taray kendaro, medor na torwana kalu. Balatan nga ni dorumbuli, medor uti batake ko. 6 bulan rukang ko, endua, menonda ruang kan ibakan lele, buana kan. Kau manrai kau kambo binakatan juga. Okay. Tahu nanuman to yang ukiani kuah. Okay. Tahu nabi tal nota kabawa tini mata katu sarga semakan kambo binaka. Lako matangan nampung ini kuah nakanggu. Maruta kan lalu menikelu. De vale subutan na vital non tapata kawan na ata ke de vanga takiti. Endusieti ke duana ka. Endusiana karakter nikelu. Na loloma nikelu. And lako somu mai kino ko when he came down to your level. When we Kendaro na couldn't get up to his. With a strong arms, ko sanga he lifted me up. Sangay tomba la ko bata kiyaw me barata ko biyaw na banu o bieta rongi kino yaw nandondono da ti ko bi ko moyado maike ni wat pasi chuga ni tumbo ndusia nanra eu sasa la kengo imbo ni wado kia ke va unga banga ngai loma ya non ramasu na tomate ala so na kambu bina ka tau chuga nambilo mai tugo no polo ni o karisto na kambu bina ka ya kwenda mbo bina ka kino kenda e sulevi ko na viva kandeta aqui ni warau do tiko ena puno iku samo ya dawa ni takaba tiko na kaluna takataka ni baka so swataki continuously kina numumbula imberni betul sano ku masu me buki ko na kaluni kwa ukia numumbula na puno to mai daba toka kina nambunga tuku na rawa ngabiko na wale buturanga au sanga iredango erawa Sa dava nanduka e kau mai so tavi mai tumba. Teu saya to mai lomango, semboi da chiko ngai au marurui lomango, era kamboi vinaka ko chuka. Pronga da yana buna. Menda velo mani kina vaka lebu okalandi. Kendu e tako se nomu do isongo songolote, sanga so tini mboi vinaka. Nanuma. Pai ramata mbetengori ramai marurui walenga, ena non ramai kana.
na kamboy binaka ko so longa na ponu era tiko kima ka paka rara mata gitu na rara mo mana tutu ni gena gitu nunggu mas me buke ko na kelo se tava na paka rauni alo ko tiko kinango lomo mani ko tiko beka manduata kiro tiko beka na so sabe hello le beka se o savakila ni saoti vakandua iko tampe wali tungani ko mbadi de muri ko tunga do ke rei ko mo me varo no awetu ko na bi ko that God loves you lo mani ko paka lebu na kelo me banga na lebu ni no lo manya sianga ni sembersa sembula tiko ko me masula kiko se tiko ngana kenda man rai na kamboy binaka ko me bolongi kendaru ka paka se butaka na kenda rumboida is still available. Na rara mo ya se dila chiko nga. Mbaletiko. Nema mikalo bukiana non rambula na vete dinera siama tiko nikwa. Eke mi yalo baka diengu yalo nganga. Erao ni rongo ndrendre kareire ndrendre ne lago lako. Tuku era loma ni vale tamu sama tata vaka singel. Oni sa vaka rautaka kete na kalo. E tukuna veki mami na kima mitale na kima mimbimbi. Na buna ni nomuni asiro somu mai. E na loloma lewu ya moni mai kauti kima mitakitali. E na loloma vata ngaya. Kima mitaumbale katata kumbe kina. E na vaka mota. E naka vaka lewu nomuni vosa veki mami ni kuwa. Kima msamaso na kumuni chisu na nima misoro. Kani mami nomuri. Amen. I stood in the courtroom, the judge turned my way. It looks like you're guilty. Now what do you say? I spoke up, Your Honor. I have no defense. That's when mercy walked in. Mercy walked in and pleaded my case. Called to the stand. God saving grace. The blood was presented. They covered my sin. Forgiven when mercy walked in. I stood there and wondered, how could this be? Someone so guilty has just been made free. My chains were broken. I felt born again. The moment that mercy walked in. Mercy walked in and pleaded my case. Called to the stand. God saving grace.
forgiven when mercy walked in. Mercy walked in. Praise the Lord. Da waka winwina ka wa levu sara wana turanga tamanta di rewi na nona loloma levu na mai mbiutu ya ni weekend me kendareni salavati kwa ya na vesina. Master Navi vuku i taltala vakirto keda na taltala sungkulotu keira keda na leonia I lotu Auckland vakaviti o mai taratal nangonongo mu vaka winwinaka wa levu na vosa ni vevavulidi na vosa ni vembulei kede na vosa ni vembulei ke mam samai rongo da enaka vinikua ya tomando wa winwinaka na loloma ni turanga vekem ni mai davuta nona vosa mike mami rauni taumbali tekina nona loloma levu ke mami vekem ni kede na barorong tiko mai na watu ni Facebook au bawinwinaka wakalevu ikem ni na sema tiko mai na vembo ngikedi au bawinwinaka nikem ni na lako na loloma levu ni nona turanga Jesus Kristo vekem do talenga na barorong tiko mai na morara mamai au bawinwinaka nikem do rauni sema tiko mai na vembo ngikedi na loloma levu nona turang Jesus Kristo. Vekem do talenga na wale digital evangelism. Hawa winwinaka nikem do rauni sema chukumaya na vembongi au kila nikem ni na dingoma ka ngol salabat kikem nyet na loloma nili turanga Jesus Kristo na vesinga kedi. Menda tuda kichiko menda taumbali tekina nona loloma levu. Vekem do talenga veke virtu mai vanua lomani taviuni vekem do mai vuna gamea au singal da mu vabin vinaka vekem do nikem do sama chikumai ne vesinga vekem do rongot chikumai na vosa ni kalo ke na loloma levu sambi tutumi weekend na turanga Jesus Kristo ve talia au singa ni tabuta au vabin vinaka nikem ni reni sama ke chikumai na ve akabi do akatale na nonda lami rongot chiko nona vosa na kalo ke na nona loloma levu senga ni tawalan nona loloma weekend to na song lotu o kalanje vakaviti hawa winwinaka ni kende to uve taurilinga ana veisinga me kende to rawatakina na the revival week this week hawa winwinaka me kende to salchunga wat kena loloma levu ni kalo to everyone that is tuning in, whatever you can take from tonight's lesson of revival, may the love of God and may His grace be upon you and go forth and have faith and never give up hope because God is there with us everywhere we go. When we stumble, when we fall, just remember Jesus loves us. We nakavakaliv.